باجارê Qamişlo wekû hemû bajarên devera Kurdî gelek penaberên ku ji Kobanê derbeder bûne û lê bicih bûne têde dimînin. Van penabera gelek zor û zehmetî kişandiye ji ber nebûna pêtiviyên jiyanê û kiriya xaniyan û her wiha zehmetiya got welat de tê derbas dibe. Lê teblî vê zor û zehmetiya got derbaaskirin, hêviyên wayî pir mezin çêbûne piştî got Kobanê hate rizgarkirin û dilxweş bûn û hinekî kêfxweşî kete dilê wan de ku ew ê karibin di demeke nêzik de vegerin bajarên xwe û li ser jiyana xwe û ser pirsgirêkên ku bi wan re derbas dibin û her wiha ji bo karûbarên xwe yî ku vegerin bajar û bajarokên xwe wiha diaxivin. 35 roja li Tirkiye man û piştî wî em hatine Qamişlo. Nawala me ti zehmetî nedî, em hatin vê derkê û me hewş kirî girtin û em ketine. والله روجا كما بيست وكوبان يرزقار بو ام پر كيف خوش بو والله كيف ما قال لك خوش بو وام دغازن هيرو فاجر الصبا تشيترا وقال لك كيف ما خوش بو نو والله ما زعمتي النادي قال لك ملت اول كوريا ما جيكر احزاب جاريا كوريا ما كر وملت جي دري خوش مره فكر ملت اهل قابش دري خوش مره فكر قال لك كيف خوش بو ام شابون ومجلجي بشجريا بشمرجان وسلوك مسعود برزاني وأمس سلوك مسعود برزاني ودغازن وجمرة مالي ماجي آفا بكي لأنه لباما جي حمو خرابي أم برامربون تشتكي مال سرف رحمة والله قاسي كو مجال شابه أم هرن سر آخا خاك وأم تبي شادرة كده بن أم حزكنا أم هرن سر آخا أم سلاف بكش بابا شهيد الدب بابا شهيد أنا مسعود راف سلاف ذكي جفر حياة شنقالة والله الخوان داگر نکو وەکو کۆتێ خویاکردن چ قاسی کۆ باژارێوە خرابوو بە و شەر و پەفچوون لێ چێبوو بە و ملک و مالێوان چوو بە لێ ئەو هەر دبێژن ئەمێ vەگەرن مالên xwe û Kobanê xwe ava bikin û em karin di çadirekê de jî bimînin lê welatê xwe em ticar û ticar bernadin. Sebrî Fexrî, Qamişlo.